Zdravo dragi moji, dobrodošli u moj novi video. Danas vam pripremam recept za nutmu. Za ovaj starinski recept potrebno je 9 jaja, devet kašika šećera, 1 vanilni šećer, 9 kašika ulja, 9 kašika brašna, prašak za pecivo, sve to dobro sjedinimo. Kolač pečemo 35 minuta na 180 stepeni. U međuvremenu pripremamo agdu. Za pripremu agde potrebno je 400 g šećera, 600 ml vode. Nakon što ispečemo kolač, izrežemo ga i zalijemo agdom. Uživajte u ovom tradicionalnom receptu, a mi se vidimo u sljedećem videu.